nder hitande 15 laamu Tiberiyas, Pontius Pilatus no hawju leydi Yahudiya, Hiridusu du no laami leydi Galili, Anas e Kayfas gonno horeɓe sakanoɓe Allah. Haala Allah warani Yahaaya ɓi Zakariya e Elizabeth. O yehi nder leyɗe hadde maayo Urdun fuu, omo waajo himɓe tuuba jaɓa waɗude batisima ngam hakkeji mum en jaafe. Tuuɓe boɗɗe hakkeji mon, gaɗe baptisma nden lamɗo yafoto hakkeji mon. Hano ni noon ɗum windira nder dewtere annabi Yahaaya. Daane neɗɗo no huuɓa nder ladde, kiriye laawol jomirawo faa wooɗa. Ittanemo gurti dartiɗi dow laawol, naɗɗere fuu no handi hebbine, wamde fuu e ƴolde fuu no leynete. Gurti oñiiɗi dartine, laabi bonuɗi pukkine, e ɓiɓɓe Adam fuu no gi'an kisinan lamɗo. ɗume min gaɗata? Hala men ko min hey onon ɓiɓɓe bolle, ɗume min gaɗata? wallu min, hala min no min gaɗata. goduɗo toggoje ɗiɗi hokka worre niɗɗo mo wala dey goduɗo ko ñaame senda ɗum. Mabbo, ndey minen jaɓoɓe jangal, ɗume min gaɗata? Onon jaɓe ko tilsina tan. Amma to amin, ɗume min gaɗata? Onon to on tete ceede he niɗɗo fuu, to tuume niɗɗo fuu dow fewre, tiiɗe e jobdi mon tan. Haalan min an woni almasiihu na? nder ndiyam gaɗanammi on baptisma, amma neɗɗo ɓurɗo kam bawɗe no warantomon. Mi fotayi baa firtude ɓoggi paɗe makko, kanko kay nder ruhu ceniɗo e hiite o waɗanta on baptisma. O ƴaroto gabbe makko faa ɗe laaɓa, o mooɓaɗe nder ƴeelu makko. Sai ruhu ceniɗo jippi dow Isa dere nandi wugandu. Dane ƴuwidere kam wi'i, an woni ɓiyam korsuɗo, an belnirammi.